n'abandi bona bareni bakonstate okwiguraho kamenejo no kutongoza wehururu yo kubyara emiti byatongorezebwa hambuga za tawuni kanso no mutawuni ya Kizinda aho umunyeshengerokazi wa Bushenyi yashabira abashubuzi okwatanisa n'abebembezo mu kurinda iby'obuhangwa no kurwanisa oburofa kandi tumanya nogo mwanya gura abantu bingi tuineho kishaha tuineho abazana b'empira tuineho akatare kandi tugarukika tugira tawuni kanso yitu so toileteje bagitiro mu mwanya ogubire gwikire n'abacyo twenda kusima National Water and Sewage Corporation ahubwo kukozesa corporate social responsibility yabo kurungi tweti yabo je bayina ya failing ya developing cracks negwamu so ngataka swagikozesa so ne batusaba ne bawandikira MD wa National Sewage Corporation Dr. Nyasiva Mugisha actually chairman of 5 Mr. Fali basajja balaba wamune meya wa Kizinda town council town clerk ne balaba doctor bamusaba abayambi oba toilet empya abebembezi basima director wa National Water abo buhezi bwa kameneji abo kuba Kizinda twine kizibu cy'amizi omwitaka bakwimba kusyafutisha kuno bwashira mizi so twenda kusimba ba National Water abo kutombeka toilet yo murembe ebakweta rindra twin kandi yo kubasa kugumana okozesa kandi okuya mu obino twara kandi twarobwire kwinga kandi kumuzamuna no kusima Dr. Engineer Mugisha abutereza support ejo abatanise atawe kanso abanyakizinda bayihanangiriza bwo kwatanisiza hamwe omukubyara emiti okwenda kurinda iby'obuhangwa kureba ngo twa protecting environment kandi twa beautifying emyanya yitu twagiboneza yarebeka kurungi munonga kameneje emazireho miriyooni 20 mu sente za Uganda kandi abebembezi bashabwa kujikumaje no kujiyonja gasha kwa Ben Muhozi.